បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel កំសាន្ត Today ដំណើរថ្ងៃនេះមានការចែករំលែកបាទអំពីបាទអ៊ំស្រីម្នាក់បាទមកនិយាយទៅអ៊ំស្រីទៅចោះដោយសារអីគាត់ជាម៉ែធរបើគាត់និយាយរឿងគាត់ហ្នឹងគឺជាម៉ែធរដោយសារតែគាត់បានស្គាល់កូនធរមួយណាក៏រាប់អានទៅជាកូនធររវាងបាទមនុស្សម្នាក់ដែលអ្វីខុសពីគាត់ប្រហែលជាចូល10ឆ្នាំជាងណាហើយគាត់ជាអ្នកនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមតែគាត់មកនៅភ្នំពេញបាទធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំពេញណាហើយបងអូនធរគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជួយទាំងអស់បាទជួយការចិញ្ចឹមជាលុយជាកាក់បាទការហូបចុកបាទរួមទាំងបាទការគេងបាទដំបូងឡើយហ្នឹងគឺបាទបងស្រីហ្នឹងគាត់ស្គាល់បាទស្គាល់តែដោយសារសេចក្តីអំពើល្អណាដែលគាត់បាទដែលស្គាល់បងប្រុសម្នាក់បាទរហូតដល់ការទិញអីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទការរួមចំណែកក្នុងការធ្វើជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នផ្សេងរវាងបាទគាត់ហើយនឹងបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានសម្រេចថាគាត់បាទសុំធ្វើប្អូនធរបាទកូនធរបាទមិនមែនប្អូនណាកូនធរហើយចំណែកឯកូនធររបស់គាត់នោះវិញក៏បានយល់ព្រមដែរបាទដែលហៅគាត់ថាម៉ែបាទម៉ែធរណាអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់បាទគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់រំអិតអីផ្សេងបាទមកការហូបចុកផ្សេងពេលងាយការជប់លៀងបាទសបាយដើរលេងអីនេះគឺគាត់តែងទៅដើរជាមួយម៉ែធរកូនធរគាត់ហ្នឹងឯងពេលដែលគាត់បានរាប់អានគ្នាបាទជាកូនជាម្ដាយធរណាបានរយៈពេល3ខែបាទពេលនោះហើយគឺពួកគាត់បានធ្វើពិធីបាទជប់លៀងសាយភោជមានការហូបចុកនៅបន្ទប់ជួលណាស្វឹងទៅដល់ពេលស្វឹងគាត់ក៏បានclean oyster បាទមានថាគាត់ឃើញម៉ែធរទៅលោកទៅលុនណាគាត់ក៏បានចាប់ម៉ែធរបាទចាប់ម្ដាយធររបស់គាត់ហ្នឹងគេថាចាប់រំលោភណាបាទក៏បានកូនធរនិងម្ដាយធរហ្នឹងគាត់ក៏បានដេកមួយគ្នាអញ្ចឹងចាប់ពីលើកហ្នឹងមកហ្នឹងគឺបាទម្ដាយធរហ្នឹងម៉ែធរហ្នឹងស្រឡាញ់កូនធរណានៅតែហៅកូនធរដែរបាទប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺស្រឡាញ់លក្ខណៈដូចប្តីអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់កូនធរគាត់ដូចប្តីគាត់ណាហើយដល់ពេលឯកូននោះវិញណាគឺរាប់ដូចជាម៉ែធរធម្មតាប៉ុន្តែអត់មានស្រឡាញ់អីទេបាទឃើញតែលុយឃើញតែកាក់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់ងាកសុំណាងាកសុំមកម៉ែធរកូនធរសុំរហូតហើយកូនធរហ្នឹងខូចមិនមែនមានតែគាត់ទេចាំមិនថាកូនធរហ្នឹងទៅតាកតោនេះដេកមើលនោះពេញហ្នឹងទៅហើយពេលណាអត់លុយគឺមករកម៉ែហើយតែពេលមករកម៉ែហ្នឹងគឺដឹងតែឡើងក្រែបាទគាត់ដឹងតែម្ដងហ្នឹង clean oyster បាទសុំម៉ែបានរហូតហើយម៉ែហ្នឹងមិនឲ្យទាំងលុយហើយឲ្យទាំងខ្លួនទៀតបាទទាំងអស់បាទគាត់តែងតែបាទនៅជាមួយគ្នាបាទពេលដែលកូនធម៌មកលេងបាទគាត់តែងតែកំដរចំណាយពេលកំដររហូតងាកបានឲ្យតែមកដឹងម៉ែធប់ដល់ជូនទាំងលុយទាំងខ្លួនណាបាទមករហូតទៅដល់បាទចិត្ត1ឆ្នាំបាទតម្រាំតែម៉ែធរបាទគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគឺកូនធរគាត់បាទខូចច្រើនណាគាត់ថាគាត់តែតែស្ដីឲ្យណាកុំខូចច្រើនពេកមានតែគាត់មួយបានហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណែកថ្ងៃមួយនោះបាទគឺមានកម្មវិធីដូចរាល់ដងបាទនៅក្នុងបន្ទប់ម្ដាយធរនឹងឯងម៉ែធរណាបន្ទប់ធំដែរនៅពេញណាហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺម៉ែធរហ្នឹងគាត់បបួលគ្នាគាត់បាទធីមគ្នាគាត់ណាក្រុមគ្នាគាត់មានទាំងកមុំមានទាំងក្មេងទាំងម៉ាយហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងគឺមិត្តបាទរបស់ម៉ែធរម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្អាតបាទនិយាយចំទៅណាគាត់ស្អាតគាត់សេកស៊ីគាត់ស្អាតហើយក៏បកកែនិយាយបកកែលួងបកកែនិយាយហ្នឹងទៅពេលដល់ហូបណាហូបជុំគ្នារងងមូដូចយើងហូបជុំគ្រួសារអញ្ចឹងគឺកូនធរហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលមិត្តភ័ក្តិរបស់ម៉ែធរអត់ដាក់ភ្នែកទេហើយចំណែកឯមិត្តភ័ក្តិម៉ែធរម្នាក់ហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺឲ្យកន្ទុយភ្នែកទៅលើកូនធរខ្លាំងណាហើយដល់ពេលមិត្តភ័ក្តិបាទម៉ែធរហ្នឹងក៏សួរថាម្ដងហ្នឹងណាគេអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងគឺម្ដាយធរហ្នឹងគឺប្រាប់ថាជាកូនធរហើយអត់បានប្រាប់តាប្តីទេតាកូនធរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងណានារីម្នាក់ហ្នឹងឃើញដូចជាឲ្យកន្ទុយភ្នែកខ្លាំងមែនទែនរហូតទៅដល់សង្វឹងហូបអីជុំគ្នាសបាយអឹងកងក្នុងបន្ទប់រួចក៏ម្នាក់បែកសាច់គ្នាហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺឯមិត្តភ័ក្តិបាទរបស់ម៉ែធរមនុស្សស្រីហ្នឹងណា
có từ sông và telegram từ sông chat ấy em pi cồn thò này hay cồn thó có bàn đại đá pe để khơi không có lại được xả bẹp nắng á có gạo ngày pe nó cứ có tẹt tôn này lột cứ đôi tí lạnh khi anh khá để chắp bị pe nó mó cứ cồn thò thằng mẹ thó mẹ làm là ngày từ để sang tay cồn thò rồi là hốt ở đài ban màu tốt đi cứ rồi là hốt tẹt tôn nó còn trăng lực trong đó còn gì bị cùng rồi cùng rời này đại mày thò nó cứ khôi chết à này vận tay mày thò nó có sang sai ra hai đây ban chỉ chạm pi cầm thì chụp đường đường máu nó cồn thò lại mà lại rồi hô từ đó mày thò tam đàn cồn thò và từ tam đàn ấy vì vậy để chỉ vì để thôi ơi mày thò nó sừng ngã chết và nâng ca kịch mình đó nó cứ cồn thò con ai nữa nghe này hay chỉ môi nâng mất phẹt con ai tiền từ đi chỉ môi cái này lụi lẹ đi chỉ môi cái này còn chắp đây chắp chương bên nâng chỉ bố chỉ bắp cái này bên nâng để xa tay mà đại thò hay nâng cồn thò nó còn làng kề trong cái này cứ khăn mình tên mà thò khăn ai đây mình tô tha oi này chắp cái bụi co bụi áo khăn tha hai ấy ban thì miên ôn hai từ bọt ấy chẳng đập bè mất phép đoạn mọt này đập bè mất phép cái soi thai cho nhom sman ta côn nước sman ta đây vậy nè chẳng hai từ cồn thò mình nước sman ta đây đi chẳng nữa hay sọp về bên đằng máu cứ miên ca định mình tô như khăn của ba rổ đom mẹ thua bụng bại chất này cồn thó nó có mình ấy có đấy buổi sáng có chìm nước bẹp tiêu sạp ấy còn bàn bán còn quá là phải còn một còn hay còn ăn miên vòi hả này on vòi đời sáng cứ còn mình miên là mẹ thua hay còn mình miên là mất mẹ mẹ thua nằng nè còn miên trao ăn tiền chẳng có quá là buộc còn được mình này mẹ thua đấy còn bị thà còn từ lạnh cồn thò kháng nè lạnh kháng rồi đọc còn ban bắt đầu với cục giang tạo oi cuốn tại trong cõi bay chỉ cồn thù bạc vậy giống đó đọc bên nâng máu nó cứ ăn mưa một nhiệt để và tay em mai thò nó tiêm tia oi vì cồn thò vinh người ta son anh vinh mà là bỏ này sinh bạch này thì trong đó có tiêm tia ở tôi có trơ từ lơ rụng riêng cay bà có đây tại có trong ban tủ sạp ở trong ban mặt tô có trong ban bò mà vinh để cồn thò để còn ở cồn thò này chẳng nè hay ai mất phép mai thò nó có bay chạy từ ai vừa sai từ làng kề mười cồn thò thôi mai thò thảm đàn đằng bà nít chỉ riêng nè từ pính hay bọc sòn nít không tha bom bồn phải chữ đắng hay phục quật tầng ó nó bay chạy đi ai bay đi ó